kon si on nokkanama ñi min ne kaka kawte ñamu nayo ngumo mi fene hida andi mi haalani man ha mi ronki si mi yahi mi yahali wala problème ko iden kafi programme sa yi mi do jodi har yara tawalan selalan mi wawata on selde ko ene ndido woni der du suudu goy mi tey mi yata ko do mi hegata inna do mi hegata mi yadi nan o yahay koni mi yarta mi yeyi do jodor ni mi do ka der suudu do mi ronka wodude mi lan doto dum no angoy ka fetudo ni min mi feta bay da waywa lagawendu wol escro mi yata arnangala naka galle am yoni he didon nani madam didon fi alla mi yaltata koto si hari hay jemmo heftugol mon do ko problème so natugol e yaltugol wona e goto jonnan hay ñalorma on ala buujude min kadi ɗon doyalti ɗum ɗo ndaaro awa jento fota mi haalanama buynana min siidi coronavirus yaltata e ndi leydi min kadi mi yalta ɗum no waywa entre ñaari e ndewru mi yata no jale mi yata no wulle sabi ko fi ɗum ɗon haray miɗo ka nder galle ɗo voilà donc coronavirus on joɗɗini on ka jooɗi ɗon ɗo jaka ko ɗum mi yata min on noon si Allah jaɓi ɓay mi mayata mi yata fes on mayata heña kono on maye ko hakkunde ni Allah coronavirus wara Allah ɓay ko si a yalti ɗo si maya ne mi yedda on gona coronavirus ko min ni hari miɗo yawde ka à partir de maintenant sina ko yaasi ɗo hay ɗo ko ha mi gayna andude ko honno affaire on sifori haray lanka nder suudu ga je vais mourir ici mi yata siko fi ɗum moniɗa mi mayata mi haalane mi yata fala mi mayi ha fiyo coronavirus tere mo heƴatano e suudu no jooɗi ka dambugal joni allahu akbar jaka kadi joni mi recherche mi anda ko fewndi kon ɓay Allah waɗi min kala jogui ko kolente to ko alani la jaga ɗum noon ko gonga noon he ala yaltude ɗo hande kadi ɓe kafe on kon coronavirus naati kon tigui wawi muññagollo gara ɓaɗota ko maɗan o ɓaɗota ko e goɗɗo he Allah kubar ni ko distance de sécurité mbinge fop si tawi ɗo ko ɗum no ɓaɗodirgol ngol bonnata ɗum goɗɗo hakkunde ngalaɓi ɗum nangatala ɓay ɓe mi alaniɓe tawi ƴettu o gumpay gum maɓɓe ɓe addakan ɗo ɓende ɓe addamo ka wasteɓe mi wacce on jawle ɗen hakkunde ngala so ari ɗo natta semi hiƴƴita e wingi a faala tum wallahi ko noon tigi wawata ɓay ɗum ɗo ay gollirɗa ta on hara e marsata allah est ce que na jarna ɓuyeni
Hommu accu sila asli kan ma ko bay ko hambo namna no yatti e 3 meter nangu 3 meter on nangu mo wata wara bay ko si accu amina ya mo to do wecce mi wuji yalla accu ene yo accu ene yar bara la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari be no dogala e ko wecce mi wuji nawa mi ngal di e be ale ay be dogila mi werna mi wo ya ba mi werna ay do da ko fi da na kama tay ko werna yo oi anda ando tanti awol bawen ka ambe tay do men non ko dogu gol law o sai ka wulbi ni ke tujo Idrissa tanti ne bi ban tuda do tawal ga goto hanno ma lato jam ma tude biro ma endi ma jodde Allah akbar ondo se nono la ewri donga la fontude koyde kera tawal ga kawma mi tawi do kawa fes kono hewtu gollam do kawan ayye ko wecce mi wuji ko be doga ko legabe jippo kemi ngaldi tawandude ko hon mi wadi kawan ma si tay ko mi wayno do simi bonino e mabbe ko hakkunde ngal Allah akbar e pi gar ko mon be nanirde ko wi ko wonu 3 meter on hakkunde men 3 meter respectum kambe nawnare no yalti wietende coronavirus woko sabu numbe on lanto kirde kawma si feta likka haray mi ngaldi kambe be wawi araka mabbe abiddo jaaja mabbe be darrobe yeto ma an kambe fi nawnar nori ko dum be wirtana ya natudo ma be to gama min do ko mi werni hore ami be tawtata do goto si wonami be no hikka be feti goy ay no ngari ay ko be wonti e mun ko bila be inni de nawnar no ari kawma ino feti fe hibe feti fe siko nyamete ko ay nyamete ko kara be to ma simi memi be memata wona me memi di ko 3 meter ko nanda do ko memmi nande we ko 3 meter o wona ko neme mi anda wo honno be way hikka si be fetani hara yetti Allah no min mi ngal hakkunde Allah ko ba min no ma be diwi do ko no ko be jikki don ko don hewtana la wolu ko dogudu dum yibe doga do ko hakkunde Allah e suka wado sport ko ha wado be maw be darwo non be nama be sella kono do ayi ko be jikki ko hakkunde Allah mi ala ya be tawta do goto ci wona mi may nokka nyiri nyama immo ota nango jore go be tawda hande kadi ko ɗum waɗi ɓawno ñande wo ñande ko haala hande kadi ko hon ɗum waɗi Allahu akbar den ñande mi wowlanima fiinde nawnare arde ɗo mi andi a falaka considére ɓay ko noon mi wowli kono lan nanude haalaji e fiinde ɓe inni wo gorko e sonnajo mum on naayo ɓe ɓattodiri sakko fere bandi feƴƴa hakkude maɓɓe aduna mi o tino ɗum hon ɗum hina mi wowli dey eyo joni noon hino komi faalama kon wowlande ɓay tumɓe inni hinayo ɓattodire mi faala ya deɓuru hen hoore ma nani hon ɗum pellet
ɓay mi wawata ittude dépense hara mi ñamata